تامین بخطری حیات انسان از بینای و انشاءات وابستگی کلان دارد. سلام بینندگان عزیز، این برنامه معمار است که با فراگیری موضوعهای مبرم ساحه معماری و شهرسازی پیشنهادتان می‌گردد. در نشر برنامه دستاورد و کمبودهای ساحه معماری و شهرسازی در تکیه با نهاد دخلدار پیگیری کرده شده است. نظارت صفت انشاءات‌های ساخته شونده از جمله انشاءات‌های جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تطبیق نقشه‌های گنرالی شهر و ناحیه‌ها و نظارت عملشوی آنها، تهیه، موافقه‌سازی و تکمیل‌دهی حجت‌های معیاری و تکنیکی، تهیه نمودن لایحه‌های مفصلی به نقشه‌گیری شهر دوشنبه، اجرای کارهای آبادانی و سازندگی، کارهای علمی و تحقیقاتی، اجرای استراتژی و برنامه‌های ساحوی و مسائل به ساحه نزدیک با کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعلق دارد. البته ساحه شهرسازی برای قانع نمودن نیاز مردم رشد می‌نماید، ولی صفت بلند کارهای ساختمانی جزء مهمترین هر یک بنا و انشاءات است. زیرا بدون بخطری استواری و راحتی در بناها نمی‌توان که زندگی آرام و آسوده داشت. بنابراین جهت تامین صفت کارهای ساختمانی در ساختمان‌های شهر و ناحیه‌ها خدمات نظارت دولتی معماری و ساختمانی فعالیت می‌نماید. صفت کارهای ساختمانی در هر یک بنا و انشاءات باید در مد اول ایستد. بنابراین با اطلاع مسئولین خدمات نظارت دولتی معماری و ساختمانی در 9 ماه سال 2023 در 65 شهر و ناحیه جمهوری ساختمان 1020 انشاءات به نظارت فرا گرفته شده است که در آنها 3922 کمبودی و نقصان‌ها آشکار گردیده است. مسئولین در این بابت اطلاع بیشتر می‌دهند. خدمات نظارت دولتی معماری و ساختمان فعالیت خود را طبق نقشه کاری و دستور سپارش‌های رئیس کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به راه مانده در 9 ماه سال 2023 طبق طلبات نظامنامه کارهای مشخص را به سامان رسانیده است. متخصصین خدمات در این دوره در 65 شهر و ناحیه‌های جمهوری نظارت صفت کارهای ساختمانی و رعایت طلبات کدکس شهرسازی جمهوری تاجیکستان در انشاءات‌های ساخته شونده به راه مانده ساختمان 1020 انشاءات را به نظارت فرا گرفتند. در دوره حساباتی با صفت کارهای ساختمانی و معماری و آموزش مسائل ساختمانی در انشاءات‌های ذکر گردیده 2017 مرتبه نظارت صفت کارهای ساختمانی گذرانیده با مسئولین ساختمان‌ها 691 امرنامه‌ها داده شده است. از طرف متخصصین خدمات در ساختمان انشاءات‌ها اوید به تامین اجرای امرنامه‌های قبلا داده شده 997 نظارت تکراری گذرانده برای سری وقت اجرا نکردن طلبات امرنامه مقامات وکالتدار نظارت دولتی در ساحه معماری و شهرسازی با 3 نفر شخصان واقعی منصبدار مطابق ماده 432 و 433 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با مبلغ عمومی 10880 سومانی جریمه تعیین گردیده است. وابسته به اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 میلیون سال 2022 تحت نمبر 305 درباره جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 589 انشاءات زیر نظارت دائمی خدمات نظارت دولتی معماری و ساختمان گرفته شده وابسته به اجرایش آن مکتوب‌های رسمی به کمیته معماری ارسال گردیده است. نامگوی کمبودی و نقصان‌هایی که در رفت نظارت ساختمان‌ها آشکار گردیده است. کمبودی کارهای زمینی، صفت کنستروکسی‌های آهن و بتونی، ساختمان دیوارها، کارهای پردازگری، کارهای سنتخنیکی و برقی، حجتگذاری، نظارت مؤلفی، عملی نکردن نظارت تکنیکی، کارهای معماری، تامین نکردن تکنیک‌های بخطری، صفت مساله، با اینوبت نگرفتن دسترسی معیوبان، به خلاصه اکسپرتیز دولتی آغاز کردن کارهای ساختمان و وصلگری و غیرها را در بر می‌گیرد. در اساس نقشه‌های مفصلی و نقشه‌گیری شهر دوشنبه امروزها کارهای ساختمانی در بناهای استقامتی بلند آشیانه با مرام ادامه دارد. از جانب شرکت‌های ساختمانی وطنی بنیاد شهرک‌های زمانوی با نظرداشت طلبات جامعه ادامه دارد. бинои баландшунаи истиқоматӣ иборат аз 3 блок АБВ баъд бо ҷойгиршавии маркази хидматрасонӣ ва таваққуфгоҳ
мебошад ки блоки амон 12 аз 12 шона иборат аст ва б ва в бошад аз 11 шона иборат аст. оғози кори оҳанубитунӣ аз моҳи август соли 2022 шурӯъ шудааст. яъне то инҷоем 1 солу 2 моҳ шудааст ки аллакай дар ошёнаи даҳуми блоки в 11 шона аст. ба қавли рӯзҳо мегардем бо нидом мегӯянд, яъне ки бо тавассути телефони худ метавонед куллан хонаи худро ба идора кунед ёки ба воситаи аз садои худ истифода бурда ёки ба қавли рӯси галасаҳои управленӣ метавонед идора кунед. масалан чӣ? масалан пардаҳои худро метавонем бо воситаи садои худ ки парда кушода шавад ёки боз шавад ёки баста шавад, ё ин ки обу барқи худро ба телефони худ бо садои худ метавонем идора кунем. мувофиқи нақшҳои инженерӣ, мувофиқи нақшҳои ки дорем, бояд моҳҳои май, июн яъне ки пурра биноро супорим. мутахассисони хадамот дар 9 моҳи соли 2023 дар шаҳри Душанбе сохтмони 320 иншоотро ба назорат фаро гирифтанд. дар рафти назорат 1081 камбудию нуқсонҳо ошкор гардидааст. сохтмонҳои 320 иншоотро мавриди назорат фаро гирифтанд. дар давраи ҳисоботӣ дар шаҳри Душанбе вобаста ба иншоотҳои зикр гардида 530 маротиба назорати сифати корҳои сохтмонӣ гузаронданд ки оиди камбудиҳои ҷойдошта 122 амрнома ба пудратчиёни сохтмонӣ дода шуданд ки аз ин 1081 камбудии нуқсонҳо ошкор карда шуданд ки аз 1081 камбудии ошкор гардида 61 камбудии корҳои заминӣ, 195 камбудии сифати конструксияи оҳану бетонӣ, 48 камбудии сохтмонии деворҳо, 23 камбудии корҳои пардозгарӣ, 13 камбудии корҳои сантехникӣ ва барқӣ, 450 камбудии ҳуҷҷатгузорӣ, 16 камбудии назорати муаллифӣ, 18 камбудии набурдани назорати техникӣ, 141 камбудии корҳои меъморӣ, 55 камбудии таъмин накардани техникаи бехатарӣ, 33 камбудии сифати масолеҳи сохтмонӣ, 21 камбудии ба инобат нагирифтани дастрасии маъюбон ва 1 камбудии бе хулосаи мусбии экспертизаи давлатии лоиҳа оғоз кардани корҳои сохтмонии васиъгарӣ баро монданд ки 4 камбудии дигарро дар бар мегирад. мутахассисони хадамот дар шаҳри Душанбе дар 9 моҳи соли ҷорӣ оиди камбудиҳои ошкор кардида 70 қарори таъини ҷарима ба маблағи умумии 348622 сомонӣ қарор қабул карданд. дар рафти фаъолияте ки мо вақти сифати корҳои сохтмонӣ назоратӣ гузаромезгаронем, баъзе ҳолатҳои мо мушоҳида мекунем ки аз тарафи баъзе ширкатҳои сохтмонӣ барои риоя накардани масолаҳои сохтмонӣ бесифат ки ба роҳ мемонанд, мо онро ошкор карда сари вақт дар асоси санадҳои таҳия гардида аз сохтмон аз иншоот берун месозем. баъзе корҳое ҳастанд ки хунукназарона рафтор мекунанд аз тарафи худи саркорони иншоотҳо вобаста ба ҳолатҳои ҷойдоштае ки ошкор мегардад аз тарафи мо нозирони хадамоти назорати давлатӣ меъморӣ ва сохтмонӣ чораҳои зарурии қонунӣ андешида мешавад. дар ин давра риояи ҳатмии талаботи меъёру қоидаҳои шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дастрасии бино ва иншоот ба гурӯҳҳои камҳаракати аҳолӣ 20 иншоот таҳти назорати нозирон қарор гирифта шуда, дар натиҷа 29 камбудӣ муайян ва барои ислоҳи онҳо 15 амрнома дода шудааст. яке аз дастовардҳои муҳими соҳа ин пурра омода шудани нақшаҳои генералии ҳамаи шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон мебошад. ҷамъияти Исомии кушодаи Шаҳрофар аслан ҷиҳати таррезии нақшаҳои генералӣ, лоиҳаҳои муфассали ба нақшагирӣ, нақшаҳои таррезии минтақавӣ машғул мебошад. лоиҳакашон нақшаҳои генералиро бо дарназардошти ҳамаи талаботи мардум, яъне бунёди иншооти иҷтимоиву сайёҳӣ, ҷойгиронии мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, марказҳои саломатӣ ва дигар инфрасохтори иҷтимоӣ ва коммуникатсионӣ ба инобат мегиранд. дар баробари таҳияи нақшаҳои генералӣ, Шаҳрофар инчунин як қатор нақшаҳои муфассали ба нақшагирӣ ба дигар биною иншоотро омода кардааст.
ҷамъияти сомӣ кушодаи Шаҳрфард дар давоми 9 моҳи соли 2023 як қатор лоиҳаи биную иншоотҳои гуногун таъйинотро тарҳрезӣ намуд. аз ҷумла хотиррасон мешавем ки биноҳои истиқоматии баландошона, марказҳои савдо, биноҳои маъмурӣ, биноҳои ҷамъиятӣ, биноҳои таълимӣ ва ғайраҳоро ба инобатгирии меъёри қоидаҳои шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон, талаботҳои замони муосир, бехатарӣ, функсионалӣ, экологӣ тарҳрезӣ намуданд. лоиҳаи ҳама гуна бино ва иншоотҳое ки мо онро омода менамоем, пеш аз оғози сохтмон аз экспертизаи давлатӣ гузаронда мешаванд. номгӯи иншоотҳое ки аз ҷониби ҷамъияти сомии кушодаи Шаҳрфард дар 9 моҳи соли 2023 иҷро ва ба экспертизаи давлатӣ гузаронда шудаанд: биноҳои истиқоматии нӯҳошона дар шаҳри Бохтар, биноҳои истиқоматии 16-ошона бо 3 сатҳ дар болохонаи он дар шаҳри Хуҷанд, биноҳои савдою хизматрасонӣ, нуқтаи фурӯши меваву сабзавот дар шаҳри Турсунзода, маркази савдою хизматрасонӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, биноҳои истиқоматӣ бо ҷойгирони маркази савдо дар таххонаи он дар шаҳри Ҳисор, боз як бинои истиқоматии дигар дар шаҳри Истаравшан. яке аз шаҳракҳои замонавӣ ки дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе сохта шудааст, ин маҳаллаи Шафтолузори ноҳияи Исмоилии Сомонии шаҳри Душанбе мебошад. сохтмони шаҳраки замонавӣ бо ҷойгиронии биноҳои бисёр ошёнаи истиқоматии дорои маркази савдою хизматрасонӣ, таваққуфгоҳи нақлиётӣ, боғчаи кӯдакона барои 300 ҷойи нишаст, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 640 хонанда ва меҳмонхонаи замонавӣ дар заминаи манзилҳои мавҷудаи пасошёнаи истиқоматӣ ба инобат гирифта шудааст. то кунун фисади зиёди корҳои сохтмонӣ дар маҳаллаи Шафтолузор ба анҷом расидааст. аз соли 2019 тибқи қарори раиси шаҳр мо ба сохтмони маҳаллаи замонавӣ дар маҳаллаи Шафтолузори ноҳияи Исмоилии Сомонӣ қарор гирифтем ва ба сохтмон шурӯъ намудем. то ин замон зиёда аз 18 бинои истиқоматӣ ба истифода шудааст. сохтмони 3 бино идома дорад. дар маҳаллаи мазкур мо 21 бино ба нақша гирифта будем. ҳамчунин муассисаи таҳсилоти умумӣ барои 640 хонанда ки моҳи август бо иштироки ҷаноби олӣ мақсад ифтитоҳ гардид. дар зери бино боғчаи бачагона барои 300 ҷо пешбинӣ шудааст ки сохтмонаш идома дорад. маркази савдо, майдончаҳои кӯдакона барои вақтгузаронии кӯдакон, тавқфгоҳи зеризаминӣ, маркази савдо, инчунин майдончаи варзишӣ ба нақша гирифта шудааст. тибқи нақшаи генералӣ ҳама чизҳои замонавӣ пешбинӣ шудааст. аз қабили тавқфгоҳи зеризаминӣ, оби гарм, оби нӯшокӣ, ҳамаё дар сатҳи нақша мо таъмин намудаем. дар назди кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати экспертизаи давлатии ғайридоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозӣ амал мекунад ки фаъолияти он барои ташхиси эътимоднокии биноҳо ва мувофиқ гардонидани онҳо ба талаботи кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон, конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ҳуҷҷатҳои соҳаи меъморию шаҳрсозии мамлакат равона шудааст. ба иттилои масъулин дар 9 моҳи соли 2023 ба раёсати экспертиза 478 лоиҳа барои аз экспертиза гузаштан пешниҳод гардидааст. оё ҳамаи лоиҳаҳо барои оғози сохтмон иҷозат гирифтаанд? албатта не, намояндагони экспертиза маълумоти бештар медиҳанд. аз ин шумора ба силсила 94 таи онҳо хулосаи мусбии экспертиза дода шуд ва 58 адад дар баррасии экспертон қарор дорад. дар ин давра бар 11 лоиҳа хулосаи манфӣ дода шуд ва 11 лоиҳаи дигар мафқуд гузошта шудааст. ҳамаи биноҳои баландошона мавриди санҷиш қарор дода шуданд ва хулосаи
комиссия ба тавр расид ки ҳамаи биноҳои мо ҷавобгӯ ба талаботҳои эътимоднокӣ ва бехатарӣ мебошанд. ҳадафи асосӣ аз экспертиза гузарондани биноҳои иншоётҳо ин таъмини бехатарии одамоне ки дар он хонаи истиқоматӣ зиндагӣ мекунанд ва дар корхонаҳои саноатию дар идораҳои давлатӣ кору фаъолият менамоянд. яъне якум дараҷа диққат дода мешавад ба қисми конструктивии лоиҳаҳо, дуюмаш ба қисми меъмории лоиҳаҳо, симои миллӣ доштанаш дар кор биноҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон сохта мешаванд. яке аз ҷабҳаҳои дигараш ин диққат додан ба лоиҳаҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта мешаванд ва бо маблағҳои бюҷетӣ. масалан дар ҳамин давраи 9 моҳи соли 2023 аз лоиҳаҳое ки пешниҳод шуданд аз харҷномаҳои онҳо ба маблағи 258 миллион сомонӣ кам карда шудааст, ки ин яъне ки фоида ба бюҷети давлат мебошад. агар оид ба шӯъбаи роҳсозӣ кӯпрукҳо ва нақбҳои нақдотӣ гӯем, дар ин давра 18 лоиҳа пешниҳод шудааст. агар таҳлил кунем нисбати соли гузашта камтар аст, лекин дар маҷмӯъ гирем лоиҳаҳои бузург ҳаҷм, яъне ки лоиҳаҳое ки аҳамияти ҷумҳуриявӣ доранд, роҳҳои байналхалқӣ, роҳҳои байналмилалӣ дошта пешниҳод шудаанд. масалан роҳи автомобилгарди балҷувон сари хосор ки барои дар оянда рушд намудани сайёҳӣ мусоидат менамояд, роҳи ховалин тавил дара ки ин ҳам роҳи алтернативӣ мешавад ба самти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. соли 2023 дар назди раёсати экспертизаи давлатии ғайридоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозӣ озмоишгоҳи санҷиши мехситуну асосҳои бино ва иншоотҳо таъсис дода шудааст. мақсад аз таъсиси озмоишгоҳи мазкур баҳодиҳии риояи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ, регламентҳои техникии сифати технологии корҳои сохтмонӣ, мавод ва маснуоти сохтмонӣ, инчунин дигар санадҳои қонунгузории шаҳрсозӣ дар бино ва иншоотҳои сохташаванда ва аниқтараш таъмини зилзилатобоварии бинову иншоот дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар асоси супоришу ҳидоятҳои асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар назди киёиди ташхисгари раёсати экспертизаи давлатӣ озмоишгоҳи санҷиши мехсутунҳо таъсис дода шудааст. вазифаи асосии озмоишгоҳ муайян кардани қобилияти борбардори мехсутун ва нуқсон ва тархишҳое ки дар мехсутунҳои дар хокҳои фурӯшӣ сохта мешавад мебошад. озмоишгоҳ бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардидааст, аз ҷумла спектр барои муайян кардани нуқсон ва тархишҳо дар мехсутун, дамкаратҳо барои таъсир расонидан ба мехсутунҳо, болорҳои филизӣ барои қабул кардани реаксияҳое ки аз ҷониби мехсутунҳои ангиронишуда пайдо мешаванд муҷаҳҳаз гардидааст. озмоиш бо методи статикӣ гузаронида мешавад бо назардошти қувваҳои фишордиҳанда, кашанда ва уфуқӣ, мувофиқи талаботҳои меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ ва стандартҳои давлатӣ. нуқсонҳои мехсутунҳо бо истифода аз асбоби спектр бо методи сейсмоакустикӣ гузаронида мешавад. озмоишгоҳ айни ҳол расман бо 3 фармоишгар шаҳрнома ба имзо расонидааст ва зиёда бо 5 фармоишгар дигар дар ҳамкорӣ мебошад. ёдовар мешавем ки дар 9 моҳи соли 2023 аз зерсохторҳои Кумитаи меъморӣ ва сохтмон ва дигар ташкилоти давлатию ғайридавлатӣ 255 лоиҳаи кории таъиноти гуногун пешниҳод гардидааст. корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии сохтмон ва меъморӣ зерсохтори Кумитаи меъморӣ ва сохтмон мебошад ки ба таҳияи лоиҳаҳои биноҳо, иншоот ва иморатсозӣ, инчунин лоиҳаҳои таҷдиди онҳо, таҳияи меъёрҳои сохтмонӣ, стандартҳои давлатӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрию техникӣ, назорат ва санҷиши масолеҳ ва конструксияҳои бинокорӣ, гузарондани корҳои муҳандисию геологӣ ва ғайраҳо машғул мебошад ва дар ин давра як қатор корҳои мушаххасро анҷом додааст. корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии сохтмон ва меъмории Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар 9 моҳи соли 2023 корҳои назаратро ба анҷом расонид. мувофиқи нақшаи корҳои илмии тадқиқотии
کمیته معماری و ساختمان نزدیکان جمهوری تاجیکستان پژوهشگاه کارکرد تهیه و تکمیل دهی 14 نامگوی سندهای معیاری تکنیکی ساحه معماری و ساختمان را در روند کاربری قرار داد. از شماره مذکور عین زمان 11 حجت پرآماده گردیده است و 3 حجت دیگر از جانب کارمندان کارخانه در روند اجرایش می باشد. عموما مقصد از کارکرد تهیه و تصدیق چنین حجت ها این به تنظیم در آوردن روند کارهای ساختمانی باز هم با صفت گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری در سمت کارهای ساختمانی و غیره می باشد. از جمله سندهای معیاری که امسال تهیه گردیدند این پیش از همه سرچشمه میگیرند از استراتژی رشد ساحه ساختمان که سال 2022 تصویب گردیده است و استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان که همه این روانه گردیده است برای باز هم بهتر و خوبتر گردانیدن شرایط ساختمان استفاده بری و غیره می باشد. کارمندان پژوهشگاه تهیه زیاده از 11 نامگوی انشاءات ها را اجرا نمودند. از جمله در دایره این کارها تهیه لایحه‌های باغچه‌های بچگانه مؤسسه‌های تا مکتبی یعنی تهیه مکتب‌ها، بیناهای استقامتی خوشتر و زمانوی تهیه گردیده ایستادند. همزمان تهیه 38 نامگوی لایحه انگاروی بنا و انشاءات که با سفارش رهبریت کمیته معماری و ساختمان نزدیکان جمهوری تاجیکستان تهیه گردیده است مورد کاربری قرار داده شد. عین زمان تمام کارمندان پژوهشگاه از جمله معماران و مهندسان با تمامی تجهیزات‌های معاصر کار میکنند. برنامه‌هایی که امروز علاقه با گرافیکای پرقوت کاربری می شود استفاده می گردد. چندین لایحه‌های آماده کرده متخصصان پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی ساختمان و معماری در آزمون‌های وابسته به لایحه‌های بهترین تشکیل گردیده پیشنهاد شده سزاوار جایهای نمایان گردیدند و در عمل ساخته شده‌اند و در خدمت مردم قرار دارند. شعبه لایحه‌کشی پژوهشگاه از اول سال شروع کرده لایحه‌های مفصلی به نقشه‌گیری قسمت مرکزی شهر یعنی شهرک‌های مسکونی 161 162 163 خب این چنین ناحیه‌های مسکونی هشتم و دهم این عبارت از شهرک‌های 82 83 84 101 102 103 104 و از سیرک دولتی تا کوچه دورودار یعنی که از برش خیابان سعدی شیرازی تا کوچه دورودار بین خیابان نعمت قره‌باف و کوچه ساحلی لایحه‌های مفصلی به نقشه‌گیری این محل‌ها ما تهیه کردیم. این لایحه‌های تهیه کرده ما خب در شوراهای شهرسازی داخلدار همشون قابل قبول دانسته شده است. بعد از تهیه لایحه‌های مفصلی به نقشه‌گیری ما تهیه یک چند لایحه‌های علاهیده یعنی که پوری مرادکنی را انجام داده ایم. مقصد از تهیه لایحه مفصلی به نقشه‌گیری در آن است که در لایحه مفصلی به نقشه‌گیری تمام اینفراساختورهایی که لازم یعنی که به مردم خدمت می‌کند همه آنها به نقشه گرفته می‌شوند. تمام میدانچه‌های بازی برای کودکان، میدانچه‌های دمگیری برای کلان سالان، میدانچه‌های ورزشی، راهروها همه اینا به نظر گرفته می‌شوند. علاقه در همین لایحه مفصلی به نقشه‌گیری پیش بینی می‌گردند. خب بعد ترتیب جابجا گذاشتن بنا و انشاءات‌ها در همین لایحه‌های مفصلی به نقشه‌گیری همشون به نوبت گرفته شده‌اند.
فعالیت آزمایشگاه مصالح ساختمانی در نزد کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی ساختمان و معماری برای سنجش مصالح ساختمانی روانه گردیده است. صفت مصالح ساختمانی در مد اول می‌ایستد. این حال آزمایشگاه در 72 انشاءات همکاری با راه مانده است که از آن جمله برای صفت مصالح ساختمانی و برای سطح بلند اجرا کردن کارهای ساختمانی کارهای آزمایشگاه با راه میماند. از آن جمله برای صفت بتون معین کردن در 3 مرحله کار با راه مانده می شود. از آن جمله روزی که بتون در خود ساختمان ریخته می شود، ما نمونه های استانداردی که برای آزمایشگاه گرفته می شود پس اون با آزمایشگاه وارد می شود. پرس هیدرولیکی است که برای معین کردن مستحکم بتون، بعد تجهیزات هست برای معین کردن مستحکمی آرماتورا، با از اون جمله تجهیزات ها هستند برای با اصول ویران نکردن کنسترکسیون ها در خود ساختمان، پریبار EPS میگن، هستند برای صفت معین کردن صفت بتون. برای معین کردن مارکه بتون یا صفت بتون معین کردن و از این تجهیزات استفاده میبریم. خدمات اجازتنامه‌دهی فعالیت شهرسازی. اجازتنامه‌دهی را در ساحه ساختمان و معماری در قلمرو جمهوری تاجیکستان به انجام می‌رساند. یادآور می‌شویم که هر یک نفر شخص واقعی یا حقوقی برای فعالیت ساختمان و معماری باید دارای اجازتنامه یا به اصطلاح لیسانسیه باشد. موافقی معلومات‌های اوید به جنبست نتیجه فعالیت خدمات در 9 ماه سال 2023 به خدمات از جانب 349 عدد سوبیکت‌های خواجگیدار برای گرفتن اجازتنامه در این دوره مراجعت وارد گردیده است و بعد از بررسی مراجعت‌ها در کمیسیون اجازتنامه‌دهی به 267 داوطلبان اجازتنامه داده شده. با مراجعت 39 سوبیکت دیگر جواب رد داده شده است با سبب‌های مطابق نبودن امکاناتشون با شرط طلبات اجازتنامه‌دهی و یا ناپورا بودن حجت‌های پیشنهاد گردیده و 43 مراجعت دیگر اینو بر سبب مورد بررسی داشتن مورد بررسی متخصصان قرار دارد. از جانب 138 سوبیکت‌های خواجگیدار برای تمدید نمودن مهلت عمل اجازتنامه مراجعت وارد گردیده. با 118 مراجعت پانه گردونده شد، یعنی با مهلت عمل اجازتنامه 118 سوبیکت تمدید گردیده و 20 عدد آن جواب رد داده شده است. حالا در جمهوری تاجیکستان 2577 سوبیکت‌های خواجگیداری اجازتنامه‌دار به قید گرفته شدند که از این شماره 149 عدد آن فرمایشگران فعالیت شهرسازی، 196 عدد آن تشکیلات لایحه‌کشی و 2232 عدد آن تشکیلات ساختمانی محسوب می‌یابند. سال 2023 با مقصد ساده گردیدن نظام ترتیب اجازتنامه‌دهی، لایحه نو قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجازتنامه‌دهی تهیه و با وزارت و اداره‌ها موافقه شده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده است. در پی لایحه نو ترتیب اجازتنامه‌دهی چی تغییر یافت و برای سوبیکت‌های فعالیت شهرسازی چی سبکی‌ها فراهم آورده شد؟ قابل ذکر است که امروز قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجازت‌دهی از 22 ایون سال روان ساعت رقم 1968 قبول گردیده. با استثنای بعضی از بندهای ماده 6، 7 و 8 قانون مذکور از سنه 1 سپتامبر سال جاری مورد عمل قرار داده شده است. در پیام امسال جناب آمده بود که با مقصد ادامه دادن اصلاحات در سمت نظام اجازت‌دهی و اجازتنامه‌دهی و تنظیم این مناسبت‌ها در دایره یک سند معیاری حقوقی و تا 60%
اختصار نمودن نامگوی حجت‌های اجازه‌دهی کم کرده شود و سند معیاری حقوقی از نو تهیه کرده شود با مقصد دستگیری تشکیلات و صاحبکاران وطنی و سرمایه‌گذاران خارجی با این مقصد این قانون تهیه گرده از نو به تصویب رسانیده شد تا قبول کردن قانون مذکور در ساحه نظام اجازه‌دهی و اجازه‌نامه دو سند معیاری حقوقی قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجازه‌نامه به بعضی نمودهای فعالیت و قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجازه‌دهی عمل میکرد و مطابق مقررات ماده 46 قانون نو قبول کرده از اعتبار ساقط کرده شدند. از جانب کمیته معماری و ساختمان برای حل مشکلات جای داشته و توسعه پیدا کردن ساحه یک چند برنامه و استراتژی‌ها پیشنهاد و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شدند. استراتژی رشد ساحه ساختمان جمهوری تاجیکستان برای تا دوره سال 2030 و برنامه دولتی محیط دسترس برای سالهای 2021 2025 از جمله این دورنماهاست. همین گونه اجرای سریوقتی دستور سپارش‌ها، رعایت حتمی قاعده و معیارهای شهرسازی و ساختمان، تهیه لایحه‌های معاصر انشاءات‌های بنیادشونده، آماده‌سازی کادرهای اختصاصمند باعث می‌گردد که ساحه معماری و شهرسازی تاجیکستان باز هم رشد نماید. واقعا نقش معماران و بناکاران در آفریدن لایحه‌های زیبا و معاصر و ماندگار و بینای و انشاءات بسا بزرگ است. تماشاگران عزیز، رسیدیم به فرجام برنامه معمار. سعادت روزگار نصیبتان. خیر تا برنامه‌های آینده.